Уже 4-cü reis. Manас. 4 saat. Günkü 5'te gelgen koyacak buralız. Bular ne için dedi? Bu ocakta представительleri geldi. Al жаққа барсаң да ерте кетесің. Ошон үчүн биз айла жок мына жерде. Алды жақты блокировать етіп тұрып атты, өткір де өлі атты. Var уже 7:40'dагы рейстен. Байка, айла алачыл. Эйр Манастын представители 12 сааттан бери эч нерсе чечип бере алган жок. Давлет Макияшев бизге грубить эткенден башка эч нерсеге жарашкан жок да. Эйр Манастагы и компания, то есть аэропорттагы. Кулачы. Азыр 193'tü регистрация кыла берет. Жок. Неге бизди учурмайсың сен? Ана деньги алган адамдан ордун алып кетебиз. Жок. Бул жакта бар 24 сааттан бери турган адамдар. Биз азыр Манас эл аралык аэропортунда турабыз. Бизде бул жерде, по-моему, азыр 2 рейсти отмена кылды. Бишкек Ош саат 6:45-те уча турган самолет и саат 11-де уча турган самолет. Бизде мына рейс 01:50-де болуш керек эле. Аткарылбайт деп жазды. Но при этом бул жерде эч кандай проблеманы чечип берген жок. Ни авиакомпания, ни сотрудники аэропорта. Элдер ушинтип кичинекей жаш балдар бар, кары картаңдар бар. Аэропорттун сотрудниктери авиакомпанияга шылтайт, авиакомпания авиакассага барып акчаңарды алып алга деген эле ойлорду айтат. Бул жерде биздин ошо учпай калган адамдардын бир бөлүгү гана да, калган бөлүгү бул уже Эйр Манастын сотрудниктери менен сүйлөшкөн аракет кылып атат, бирок эч кандай андан пайда деле чыккан жок. Qancha odam turadi deydi? 15 adam jasta. Qolgan adam bo'lsa, biz jetpay qolamiz. Калгандары-чы? 15 adam da az ertemeyiz. Eskən жазып беріңіз. Көп тұрыңыз, Ескən жазып беріңіз. Қарасаңыз, сенбесеңіз. Bizde reis Yok, onu da yetmemene gelirse de birinci yaşta olursa. Davul bir şey koyup koşatalım. Sistemadan bu atmena деген бұл бардық атмена қылды бұнчы. Бұл біздің офисте çalады, автоматик айтады, о атмена деп. Сізге автоматтан береді алады. Ова береді. Егер бербесе 56-40 номеріне çalsanızlar алар gösteri çalып шығады.